Hello and good morning. It's a beautiful morning and I hope you are ready to study English with me. Nadam se da ste spremni da učite engleski sa mnom. Divno jutro napolju. This morning I'm gonna read dialogues for you. Ovog jutra čitam dijaloge za vas. Short, interesting and useful dialogues. Dakle, kratke, interesantne i korisne dijaloge za sve vas koji učite engleski. So, if you're ready, let's get started. Ako ste spremni, krećemo. Okay, so we are here reading dialogues. Ovdje čitamo dijaloge, naravno nećemo ih samo čitati, nego i objašnjavati sve što se u njima nalazi interesantno od vokabulara, gramatike. Number 14. Tom, what a nice surprise, nice to see you. Kako lepo iznenađenje, drago mi što te vidim. What a nice surprise, nice to see you. Ovaj odgovara. Well, I was passing by and I thought I'd drop in. Bio sam u prolazu pa sam pomislio da mogu da svratim. So, what a nice surprise, kakvo divno iznenađenje. Ja sam mogla na početku da kažem what a nice morning, kakvo divno jutro. Dakle, kad želimo da iskažemo neko naše divljenje, koristimo to what a plus neki pridev pa imenicu. Dakle, what a beautiful girl, kako divna devojka. Nice to see you, drago mi je što te vidim. Sad on odgovara I was passing by. So to pass by, dakle biti u prolazu, proći, dešavalo se nešto u prošlosti, I was passing by and then I thought, a onda sam u jednom određenom trenutku dok sam prolazio, pomislio, pa je to ranije u past simple tense, so I was just passing by and then I thought I'd drop in. Pomislio sam da bi mogao da svratim. Dakle, obično koristimo past continuous tense za opis neke radnje koja se dešavala u prošlosti i da bismo uveli neku drugu radnju koja je u stvari, da kažemo, bitnija. For example, kažemo, prolazio sam kroz park kad sam sreo Marka. Dakle, to što sam sreo Marka jeste činjenica, fact, koju ja želim sa vama da podelim, a ovo prolazio sam kroz park je samo opis, dakle, možemo i bez toga. So, I was walking through the park when I saw Marco. So, yesterday I saw Marco. Juče sam video Marka. To je past simple tense, dakle, iskazujem neku činjenicu, koristimo past simple tense. Yesterday I saw Marco, ali možemo da obogatimo našu rečenicu pa da kažemo yesterday, while I was walking, I saw Marco. Juče, dok sam šetao, sreo sam Marka. Dakle, i dalje je činjenica da sam sreo Marka, a ovo je opis u past continuous tense-u, kažem samo, obogaćuje našu rečenicu. Dakle, I was passing by, and then I thought I'd drop in. Let's move on. What's going on? I think we have just run out of gas. What is going on? Šta se dešava? I think we have just run out of gas. Mislim da smo upravo ostali bez benzina. Vjerojatno ste bezbroj puta čuli ovo pitanje what's going on? Šta se dešava? What is going on? Dakle, imamo glagol go, koji naravno kad krenemo da učimo engleski, mi učimo da glagol go znači ići. Where are you going? I'm going to school. I go to school every day, etc. Dakle, ići. To go on, kao frazalni glagol, kad kažemo nekom just go on singing, go on talking, znači go on na malom nekom višem nivou, zatim naučite da postoji i go plus on, dakle go on, frazalni glagol koji znači nastaviti, carry on, go on. Sad se pojavljuje to go on, znači u nekom drugom značenju, what is going on, a mi prevodimo šta se dešava, what's going on. Nothing is going on, ništa se ne dešava. Ok, but something is going on, ali ovdje se nešto dešava. I think we have just run out of gas. Run out of something, kad nam nešto ponestane. For example, you get up in the morning and you want to have a cup of coffee. Ostanete ujutru i želite da popijete šolju kafe. And then you open the cupboard, otvorite ovaj ormarić, and then you realize, oh no, I have run out of coffee. O ne, nestalo mi je kafe, nemam više kafe. Dakle, run out of something znači nešto nam je ponestalo, nečega više nema. Dakle, glagol run, naravno, znači trčati, kao što rekao, kao gore što smo imali glagol go, znači ići, run znači trčati. Ali, naravno, engleski glagoli se pojavljaju i u nekim različitim varijantama, sa nekim različitim predlozima i onda imaju drugačije značenje. Go on, go ići, go on, nastaviti. Run trčati, run out of something,
nešto nam je ponestalo. Dakle, we have just run out of gas. Možete sam reći, recimo, završava se čas i kažemo we have just run out of time. Ponestalo nam je više vremena, nemamo više vremena, moramo da završimo. Ili I have run out of money, što nije dobra situacija, kad nam ponestane novca. I have run out of money. What's going on in there? Šta se tamo dešava? What is going on in there? I don't know. I'm worried. Somebody will get hurt. Ne znam, a bojim se, odnosno brinem se da će neko bukvalno postati povređen, da će se neko povrediti. Dakle, očigledno se čuje some kind of noise, neka buka. Ja pitam šta se to tamo dešava? What is going on in there? I'm worried. Zabrinut sam. I worry. Brinem. Dakle, glagol worry, brinuti. Možemo koristiti tako. I worry, you worry, he worries. Ili u ovoj formi worried kao pridev. I am worried. You are worried. He is worried. Pa kad nekoga, recimo, hoćemo da pitamo zašto si zabrinut, možemo ga pitati why are you worried? Znači koristimo ovo worried kao pridev. Why are you worried? Ili zašto brineš? Why do you worry? Zašto brineš? I'm worried somebody will get hurt. Get, glagol, get, ima bezbroj značenja. Kada otvorite u rečniku da tražite šta znači glagol get, naići ćete na mnogo različitih značenja, dobiti, nabaviti, kupiti i tako dalje. Get se vrlo često takođe može naći uz pridev. It is getting dark. Znači nešto postaje da bude dark, još uvijek nije dark. Ili ja često kažem, oh no, I'm getting old. Postajem stara, so I'm not old yet. Još uvijek nisam stara, I'm getting old. So, for example, somebody will get hurt, znači neko će postati povređen, neko će se povrediti. Da umesto will, recimo, možemo koristiti might get hurt, jer nismo sigurni. Somebody will get hurt, somebody may or might get hurt. Znači, kad pričamo o nekoj probability in the future, nekoj mogućnosti da se nešto desi u budućnosti, will or may or might. He is making fun of me, sledeći dijalog. He is making fun of me, on me ismejava. Just laugh it off, samo se tome nasmej. Dve korisne fraze. Or to make fun of somebody, ismevati nekoga. So samo reč fun, znači zabava, ili pride funny, interesantno, zabavno, so it's funny. Međutim, to make fun of somebody or something, it's not very nice to do this, to nije veoma lepo raditi, dakle ismevati nekoga. So usually kids in school, unfortunately, make fun of somebody. Don't make fun of me. Nemoj da mi smevaš. Don't make fun of. Why are you making fun of me? Don't make fun of me. A savjet ove druge osobe je vrlo koristan. Just tell them, samo recite laugh it off. Laugh it off. Samo se nasmej tome i produži dalje. So, laugh it off. Number 18. Is this very difficult? Da li je ovo teško? Is this very difficult? Not at all. It is easy. Let me show you. Not at all. Uopšte nije. It's easy. Lako je. Let me show you. Dopusti da ti pokažem. Dakle, something can be difficult and something can be easy. Nešto može biti teško i lako. Difficult and easy. You can only say, no, it's not difficult. Znači, možete reći nije teško. It's not difficult. Kad vas neko pita da li je nešto nekako, možete reći da nije ili not at all. Znači, uopšte nije. So, is it cold outside? No, it's not cold. Nije hladno. Ali ako je baš toplo napolju, you can say not at all. Let me show you. Dakle, glagol let, dopustiti, dozvoliti. Glagol let iza sebe bitno je nikada nema ono to. Znači, let me to show you. No, just let me show you. Let me go. Pusti me da idem. Let me go. I također se let vrlo često koristi u onoj frazi let us, odnosno let's. To ste sigurno čuli. Let's go. Hajde da idemo. Let's do this. Hajde da to uradimo. Znači to let's koje čujete je skraćeno od let us. Bukvalno dozvoli nama da, odnosno hajde da. Let's. Can you take a look at my washing machine, please? Sure, no problem. Can you take a look at my washing machine? Možeš pogledaš moju mašinu za veš. So sure, no problem. Nije nikakav problem. Yes, an interesting one. So can you take a look at? Možeš li da pogledaš at anything? Can you take a look at this book? Can you take a look
At my eye, pogledaj mi oko, something hurts, nešto me boli. Or can you take a look at my computer? Možeš da pogledaš computer. It doesn't work. Ne radi. 161. Mom, look at your friend. She works part-time and she still gets good grades. That's because she has no social life. Well, you'll just have to sacrifice some of your social life if you want more money. So it's a conversation between mother and daughter, obviously. And mother says, look at your friend, she works part-time, she still gets good grades. Dakle, vidi tvoju drugaricu, ona ima part-time, ima posao I dalje dobije dobre ocjene. That's because she has no social life, zato što nema društveni život, kaže Anja. A mama kaže, well, you'll have to sacrifice some of your social life if you want more money. Look at, bar smo malo prepričali, have a look at, or take a look at, pogledaj, ili samo look at your friend. Či glagol look je gledati. Kada kažemo pogledaj moramo koristiti ovaj predlog at. Look at, ne look in, nego look at me. Naravno, ponekad se pomeša sa glagolom watch. Watch TV. So we watch something that's moving. Kad koristite glagol watch, u suštini se koristi kada se nešto pokreće. Dakle, gledamo TV, gledamo utakmicu, gledamo predstavu, watch TV, watch a show, watch a game. A look at, pogledamo nešto, look at the picture, look at the wall, look at me, for example. Dakle, so look at your friend. She works part-time. So, part-time job je posao koji ne radite 8-9 sati dnevno, radite nešto 3 ili 4 sata dnevno I to se zove part-time job. She still gets good grades. Get, malo pre sam spomenula, taj glagol je rekla da ima veliki broj značenja. Ovde je get bukvalno kao dobiti. So she gets good grades. Grades su ocene. Dobija dobre ocene. That's because she has no social life. So to have social life, šta to znači? What does it mean? It means to go out, for example, often, to meet friends, to go to bars, to discos, to cafes, but to spend time with friends somewhere outside, da se negde provodiš vreme sa prijateljima, negde napolju. So to have a social life for her means not to work and not to study. Znači za nju očigledno misli ako imaš društveni život, to znači da ne učiš I da ne radiš. Which doesn't have to be truth, to ne mora biti istinita. So you can have social life and you can study as well and you can maybe have a part-time job. Dakle, možeš sve da uskladiš. Of course, if you are well organized, tako dobro organizuješ vreme. Time management. Ali, njena mama onda odgovara, well, sacrifice some of your social life if you want more money. Dakle, sacrifice, žrtvovati nešto. So, what does it mean to sacrifice your social life? So, go out less, izlazi manje. So, if you sacrifice your social life, it means you go out less, you spend less time with your friends, but you spend more time working and studying. A provedeš više vremena učeći. Okay, let's go on. 159 says, you must be glad to see her. Yeah, the apartment was too quiet without her. So, you must be glad to see her. Mora da ti je drago što je vidiš, da stanje bio suviše miran bez nje, tih. The apartment was too quiet without her. And I was right, I bio sam u pravu, because he says the apartment was too quiet without her. E sad, what is he talking about, or who is he talking about? It can be that he's talking about a girl, or a woman, or maybe a cat, or a dog, or a pet. Dakle, može biti, or a parrot. Da priča o nekoj djevojci ili svojoj ženi koja je otišla pa se vratila, a možda priča o nekom papagaju, mački, o nekom kućnom ljubimcu. Dakle, apartment was too quiet without her. So, it's obviously her, female, ali da li je female like a woman or a girl or a cat, we don't know. Dakle, možemo samo da nagađamo ko se to vratio u stan, who came back. And obviously we know that person or animal is not very quiet. Dakle, da nije veoma tiha. If you're not quiet, you're noisy. Znači, onda, ako nisi miran ili tih, onda si bučan, noisy, or loud, glasan. 158. You need to be more patient and sensible. I didn't mean to hurt you. A serious
One, you need to be more patient and sensible, moraš biti pažljiviji i razumniji. I didn't mean to hurt you, nisam nameravao da te povredim. Dakle, you need to be, znači treba da budeš, odnosno trebalo bi da budeš. You need to be, or you should be. Kad dajemo savete, možemo koristiti i should also. And sensible. Pazite da ne pomešate sensible i sensitive, ta dva prideva. Dakle, for sensitive skin, kad uzimamo kremu, pa piše for sensitive skin. Dakle, sensitive je osetljiv, a sensible znači razuman, donosi neke sensible decisions, neke razumne odluke. Dakle, nije foolish, nije luckast, nego je sensible, razuman. Znači, sensible, sensitive, be careful. I didn't mean to hurt you. Dakle, nisam nameravao da te povredim. It wasn't my intention. Nije bila moja namera. So, I didn't mean to. Mean, glagol, ima mnogo značenja. So, mean znači značiti. Kad hoćemo da pitamo šta ova reč znači, what does this word mean? Mean kao pridev. Don't be so mean to me. Nemoj da budeš tako zao, loš prema meni. Dakle, mean može značiti neko koji nije baš very good, ali mean može biti i osoba who is not very generous, who is stingy. Dakle, mean je isto i kad je neko škrt, kad neko ne voli da spend money on other people. Dakle, mean, zao, mean, škrt, mean značiti. Ovde u ovom slučaju preveli smo nameravati, u stvari I didn't mean to, nisam mislio, nisam imao nameru da. 157. What do you think of my painting? Šta misliš o moje slici? What do you think of my painting? It looks like you have thrown a can of paint at the picture. Izgleda kao da si bacio kofu farbe na platno. It looks like you have thrown a can of paint at the picture. You know nothing about the modern art. Ti ne znaš ništa o modernoj umetnosti. You know nothing about the modern art. So, what do you think of? Kad želite da čujete nečije mišljenje o nečemu, vi ga pitate what do you think of? What do you think of my new hairstyle? Of my new boyfriend, etc. Dakle, i kad odgovarate, kažete samo I think that. Znači, mislim da. Karakteristično. Zašto? Zato što pričamo u trenutku, mislim da, sada u trenutku, ali ne koristimo I'm thinking, nego I think. Dakle, glagol think je glagol stanja i koristimo ga kada hoćemo da izrazimo neki naš stav ili mišljenje u present simple tense-u. Znači, I think that. What do you think of? I think that. Dok kada hoćemo da kažemo da razmišljam o nečemu, u tom smislu glagol think više nije glagol stanja, nego ima neka akcija da se dešava i koristimo ga u present continuous tense-u, pa kažemo I'm thinking of, for example, changing my job, or I'm thinking of going somewhere, razmišljam da negde odem. U ovom pitanju what do you think of, dakle, iako mislimo sada trenutno šta misliš o, ne kažemo what are you thinking of, nego what do you think of, to što tražimo nečiji stav o nečemu i u tom slučaju glagol think ne koristimo u present continuous tense-u. Dakle, what do you think of the weather? I think it's very nice weather outside. It looks like you have thrown a can of paint at the picture. Dakle, odgovor izgleda kao da si. It looks like. Izgleda kao da si. You have thrown a can of paint at the picture. Can je limenka, a can of Coke, limenka Coca-Cola. Can, naravno can je moći znati umeti kao glagol, ali kao imenica znači limenka. Can of paint, onu limenku farbe, at the picture. So to throw something, baciti nešto. To throw away something, so you can throw a ball, bacaš loptu. To throw away garbage, znači to throw away znači baciti zauvek, odbaciti, to throw away. A to throw at, so don't throw stones at me, nemoj da bacaš kamenje na mene. Don't throw paint at the picture, znači nemoj da bacaš farbu na sliku. To throw something at somebody, baciti nekoga na nešto, or at something. Ok, you know nothing about the modern art. Dakle, ovo je obviously insulted, uvređen i kaže you know nothing about that. Dakle, mogu je da kaže you don't know anything. Ti ne znaš ništa. You don't know anything about that.
imao bi isto značenje, ali you know nothing ima malo veću težinu. You know nothing about that. Ti bukvalno, ti znaš ništa o tome. Dakle, tu reč nothing, naravno kad koristimo nothing reč, rečenica mora da bude potvrdna, dakle ne možemo da kažemo you don't know nothing, ne znaš ništa, kao kod nas, nego you know nothing, bukvalno znaš ništa. Recimo, nemaš ništa. Nije you don't have nothing, nego you have nothing. Naravno, možemo reći you don't have anything, malo duže priče da vas ne zbunjuje. U svakom slučaju, kada se pojavi reč nothing u rečenici, glagol mora da bude u potvrdnom obliku. You have nothing, you do nothing, you know nothing. I ima veću težinu nego kad kažete you don't know anything, you don't have anything, etc. Okay. Look, they have even put flowers on the table. It was Anna. She's very kind. So, they have put flowers on the table. Stavili su cveće na sto. Kada su to uradili? Ne znam, pa iz tog razloga koristimo present perfect tense. Dakle, kad kažemo da se nešto desilo u prošlosti, a ne insistiramo na tome kada se desilo ili ne znamo kada se desilo, koristimo perfect. They have put flowers on the table. They have done this, they have done that, but I don't know when, or it's not important. Ne znam kada ili nije bitno kada. Onda je have plus particip. It was Anna, to je bila Ana, she's kind. Kind, polite, ljubazan. Ok. Naravno, kind može značiti i vrsta. What kind of movies do you like? Koju vrstu filmova voliš? What kind of food do you like? Dakle, ta ista reč kind, ljubazan, može značiti vrsta. Ok. You seem to think I have nothing better to do than look after you. Izgleda da misliš da nemam ništa drugo da radim nego da se brinem o tebi. Don't be so bad-tempered. Let's have a good time. So, you seem to think. Izgleda da misliš. To seem je izgledati, činiti se. You seem to think, izgleda da ti misliš that I have nothing better to do. Evo opet onog nothing i glagol u potvrdnom obliku. Znači, mi prevodimo da nemam ništa. Nemam ništa. Dve negacije. U engleskom jedna negacija. Da imam ništa. I have nothing better to do than to look after you. Look after je brinuti se o nekome, paziti. Znači, look jeste gledati, imali smo ne look at me, ili have a look at something, pogledati, ali to look after somebody je brinuti se o nekome, paziti. Dakle, I'm looking after my baby, I'm looking after my flowers, etc. Don't be so bad-tempered. Bad-tempered prevedeno je loše raspoložen. U suštini, bad-tempered people are people who get angry easily. Lako se naljute, lako počinju da se svađaju. Bad-tempered. So, it's not good to be bad-tempered. Let's have a good time. Let's have. Dakle, govorili smo o ovom glagolu let, dozvoliti, dopustiti, i ono let us, odnosno let's, hajde da. Znači, let's have a good time. Hajde da se provedemo. Ok, so, seems that se koristi sa onim it. It seems that he is late today. It seems that you're not learning enough. Izgleda da. It seems that. Znači, može da bude sa it. Ili you seem. Ti izgledaš. He seems. On izgleda. 163. Oh, I can't stand him anymore. That's surprising. I thought you got on well. This is a good one. Znači, u prvom imamo I can't stand him anymore. Ne mogu da ga podnesem. So, znamo da je can moći, cannot ne mogu, ne umem. A stand je stajati, stand up, stani, jel tako? Međutim, izraz can't stand znači kada nešto ne možeš da podneseš. When you are fed up with something, kada si sick and tired, kada ti je dosta nečega, i onda kažeš I can't stand it anymore. Dakle, ne mogu to više da podnesem. I can't stand you, ne mogu da podnesem tebe. A onda kaže I thought you got on well. Znači, Mary je iznenađena i kaže wow, that's surprising. I thought you got on well.
opet glagol get. Dakle, get on well, slagati se dobro sa nekim. Dakle, imali smo get, ako se sećate, plus pridev, pa smo rekli get hurt, možda neko postane povređen, pa smo rekli za get on well, u ovom slučaju, znači slagati se sa nekim, get along or get on well with somebody. So I'm getting on well with my new colleague, or I get on well with my new colleague, slažem se sa kolegom, or I don't get on really well with him, we argue sometimes. So Mary thought that Natasha was getting on well with her boyfriend, or znači mislim da se dobro slažu, međutim Natasha said I can't stand him anymore, ne mogu više da ga podnesem. So probably they got on well, they used to get on well, nekada su se dobro slagali, they used to get on well, znate da frazu used to koristimo da označimo da je nešto postojalo i bilo važeće i važilo u prošlosti, ali više ne važi, so I used to get on well with him, but now I can't stand him anymore, ali sada ne mogu da ga podnesem. Dakle, to get on i to can't stand, dve fraze koje treba da naučite. Okay. Let's see. To smo čitali. What do you think of my painting? I'm fond of sweets, but I need to cut down on sugary things. I've put on 6 kilos. Volim slatkiše, ali moram da smanjim unos šećera. Ugojila sam se 6 kilograma. Who would say that you've put on 6 kilos? Ko bi rekao da si se ugojila 6 kilograma? Dakle, izraz to be fond of something. Dakle, voleti nešto. So, I like sweets. I'm fond of sweets. It's the same. Dakle, volim. Are you fond of? He is very fond of me, for example. Ja se njemu sviđam, draga sam mu. He is fond of me. Or I'm fond of you. Vi ste meni dragi. I'm fond of sweets as well. Takođe, volim i slatkiše. Dakle, to be fond of something, voleti nešto. So, I'm fond of sweets, but I need to cut down on sugary things. I need, trebalo bi da. To cut down on something, znači smanjiti unos neke hrane, obično. Slatkiša, mesa, soli, sve ove nezdrave hrane, unhealthy food. So, to cut down on meat, to cut down on sugary things, to cut down on fat, smanjiti unos masti. Why? Why do you need to cut down on sugary things? Because I've put on 6 kilos. I've put on. I have put on. Present perfect tense. Sećate se, ugojila sam se, koristim rečenicu u prošlosti, ne kažem kada, present perfect tense. I plus put on. Dakle, put on your coat, put on your jacket, znači obući nešto, put on, i to put on some kilos, znači obući malo kilograma na sebe, odnosno ugojiti se. To gain weight, znači dobiti na težini, to put on kilos, or to lose weight, smršati, but she didn't lose weight. She put on 6 kilos, ugojila se 6 kilograma, but probably she was very, very skinny before, verovatno je bila mnogo mršava, because osoba B kaže, who would say that you've put on 6 kilos? Ko bi rekao, who would say da si se ugojila? So, either that's a case, ili je to slučaj, ili je ova osoba B polite and kind, and i neće da kaže stvarno osobi A da se ugojila, pa kaže no, who would say you look great, you look gorgeous, odlično izgledaš. Who would say that you've put on 6 kilos? Who would say? Ko bi rekao? Okay. The party was good, 153. The party was good, but I bumped into a guy who I kind of liked. I chatted him up and I wanted to hook up with him. Žurka je bila dobra, naletala sam na dečka koji mi se svidao, ćaskali smo i želela sam da se zbližim sa njim, and out of the blue his girlfriend showed up. Nijetko da se pojavila njegova devojka. Dakle, ovo je u ovom dijalogu baš kolokvijalni jezik, dakle jezik između dve drugarice sa puno izraza i fraza iz govornog jezika. I bumped into. So to bump into something
naleteti na nekoga ili nešto. So to come across, for example, or to bump into, bukvalno bump je udariti. So we bumped into each other. Bukvalno se sudarili, naleteli smo jedno na drugo. So I bumped into a guy who I kind of liked. So I kind of, to se vrlo često koristi, mladi vrlo često koriste u Americi. So, do you like it? Well, kind of. Are you hungry? Kind of. Kao da sam gladna. I'm not really maybe hungry, but kind of. So, I kind of like this guy. Kao sviđa mi se, nisam baš sigurna. I chatted him up. So, to chat je časkati. To chat somebody up. Mislim, truditi se da budeš zabavan i interesantan nekome, pričati neke interesting stories and funny stories. So, I chatted him up. Bukvalno kao zapričavala sam ga, pričali smo nešto. And I wanted to hook up with him. So, to hook up with somebody, it means to get close to somebody. Znači, s nekim se zbližiti. To hook up with somebody, and maybe when you hook up with somebody, then you become boyfriend and girlfriend eventually. Dakle, you first hook up and then postanete dečko i devojka. So she wanted to hook up with him because she kind of liked him, svidao se, ali out of the blue. Nijotkuda. Izraz out of the blue. Znači suddenly, out of the blue, his girlfriend showed up. Znači to show je pokazati, show up, pojaviti se negde. Kao turn up ili show up je pojaviti se nijotkuda. Out of the blue, she showed up. Nijotkuda ona se pojavila. Dakle, vrlo, vrlo interesantan dijalog. Prvo imamo to bump into somebody, naleteti na nekog, kind of, kao, to chat somebody up, pričati, raspričavati nekoga, bukvalno, to hook up with somebody, zbližiti se s nekim, out of the blue, nijotkuda, to show up, pojaviti se. Znači, 5 interesantnih stvari za ovaj kratak dijalog. Okay, that was really delicious. To je bilo zaista ukusno. That was really delicious. Thank you. I'm glad you liked it. It was my grandmother's recipe. Drago mi je da ti se svidjelo, recept moje bake. So, it was delicious, tasty, yummy, ukusno. I'm glad you liked it. Znači, drago mi je što ti se svidjelo. I'm glad, meni je drago. Kako pitamo nekog, da li ti je drago? Are you glad? Are you glad to see me? Da li ti je drago što me vidiš? Are you glad that I liked your meal? Da li ti je drago što mi se svidao obrok? Yes, I'm glad that you liked it. Drago mi je što ti se svidao. It was my grandmother's recipe, or it is my grandmother's recipe. Znači recipe, recept. Doctor. Za vid, za kraj. Doctor, when should I come and see you again? Kada bi trebalo da dođem, da se vidim s vama sljedeći put? When should I? Kada bi trebalo? Come on Wednesday, if you're still alive. Dođite u sredu, ako ste i dalje živi, so it's not a good one, nije baš smiješan vic, ali dobro. When should I? Kada bi trebalo da? Dakle, tražite neki savjet. Should I come to see you on Monday or should I come to see you next week? Da li bi trebalo da? Well, come on Wednesday. Dođite u sredu. Come on Wednesday. Dakle, ispred dana u nedelji, on. Preposition. Come on Wednesday if you are still alive. Ako budete i dalje živi. So, if treba da izrazimo neku buduću radnju, buduće dešavanje, ono što je bitno zapamtite jeste da ne smete koristiti will. Iako je will za budućnost. Dakle, ne možemo da kažemo if you will alive, if you will be alive, ako budete bili živi, if you will be, nego if you are. Dakle, iza if moramo koristiti samo present simple tense. Recimo, ako budem došao, javit ću se, ne kažemo if I will come, nego if I come. And see you next time. Bye.